Nakita, di ba? Ay, naku. Kaya naman pala lumabas. Kinuha Oh, Kanor, musta? Pangyay kanilang ALDUB? ALDUB, kwan, dili man, naara sa newsfeed. Bita. Char ka ayaw ba? Sige, aray sa ka. Sige. Ako ba ganahan sa ALDUB? Dili man. Pero gamay pod. Kwan, mga cute ka ayaw sila ba? Ingon anak lang. Maka-in love silang ALDUB. Uy, Connor. Mao. Connor. Ay, Sa'yo mong gikanta. ay, wala lang. Wala lang. Abang man to nila, ALDUB? Ay, wala kung kaila na. Si ALDUB, kaila na. Sige. Kaila man ko sa ilhao. I wrote that song for them, manggod. Pero, mawala ko masulti sa ilha. Sa tinukod lang, bisag asa ko madto, magdala ko aning mga picture nila ba. Wow, ba, cute kayo sila ba? Labi na kung magpa-baby wave si Yaya, mag-ana. Cute kayo, no? Cute kayo sila. Kanang akong gisuwa sa akong kamot kay diehard fan jud ko nila. Ay saba. Uy, Uy, bye. Musta? Fair. Kana lang. Amping, makilig jud ko basta makita ko nila. Kanang bagay kay sila, silang duha. Dapat maminyo niya sila. Ito, na nag-text or tweet sa to. Wala lang. Wala lang. Asa ka? Basta mag-tweet silang ALDUB, mulakaw ko para dili sila makakita na magkilig ko. Hashtag ALDUB getting closer. Ay! Ay, mga bro, nakoy, isulti ninyo ba? Sa man. Maulaw ko musulti, pero sige, kon. Sige na. Sa tinuod lang, fan yun ko nilang ALDUB. As in, Ikaw pod? vaccine fan, pod ko. Ako pod. Ay! cute kayo siya na. Oh, ganahan ko. Okay. Sige na! Baby wife! Daghan jud salamat sa inyong pagtanaw sa among mga video. And we want to teach you how you can stay up to date on the latest videos from Hey Joe Show. So, if you're on a cell phone or a mobile device, this is what you do. You click on following and you click on see first. So, the first thing that will show up in your newsfeed is videos from the Hey Joe Show. And if you're on a computer, you click like and then press see first and you'll see our videos. Thank you so much. Daghan salamat! We love you. Amping!